Inal ko min komi woni wadde ton ɗe ko jannugol haala fulfulde. Mi jannay ton ko wiyete ko nahawu ɗum ko grammaire. E nder noon ko mi jannata grammaire on kon no fawi ɗon ko wiyete conversation. ɗum ɗon no woodi kippuɓe fimu ko min fof woni kafude janna ɗengal ngal. Haray wonde kañum kadi jannoɓe histoire pine men ɗen e tarikaji men ɗin ɗum ɗon fof no jannede inel ko ton ɗe e hoore haala meɗen kan. ɗum kam meɗen mari plateforme ka ton français so on tigi hewti ɗon no wawi landade fi inal ko o ɗaɓɓita ɗon ɗo o wiyay ɗenɗe ɗen kono wona ɗengal gotal ngal windante on jiko windu ka inal ko wona étudiant inal ko so on tigi naati ɗon noon no wawi suɓade ɗengal ngal faalagal on tuma ara ka fulfulde jannete ɗon ɗe min jannayi on tigi ɗum no ɗuuɗi no woodi ton kona jannede ko ɓuri fulfulde kon tun wona fulfulde tun ko haalaji aduna Allah ɗin ɓurɗi ɗin no jannede ton windiɓe ɓe fulfulde statistique ji ɗi ko sakkiti ko mi darali ɗi fof min kan classe on sakkitiɗo fuɗɗade o ko yimɓe 15 ha 17 woni arde ko réguli ɗum ɗon noon ko boyi ɓayi ara noon komin fuɗɗi tun en 2022 hay covid no lanni on tuma tawi yimɓe ɗuuɗa arde hari fuɗɗitaka taw ko heewi ɓeɗen tamƴini no yarata noon ko noon ɓeydorta min ɗum no weltinimmi weltinimi ɗum saabu si RFI nangi hunde ɓe waɗa e piiji kelɗuɗi awa haala fulfulde kona jannede ɗo kon koko wondi haqiqa information ji kono jonnede kon ko information ji laɓɓinaɗi awa ɗenɗe men ɗen kañum kadi ɗoɗe ko ɓurinan kañum kadi welde fulfulde on sifaji ɗin fof no yewte ɗoɗe hay hunde ɓurnaka ɗuma si on tigi heɗike correspondant ɓe moon nelaɓe moɗon no e leyɗe ɗen fof amin ɗum no welnilam ɓernde miɗo tori RFI ɓeydu wakkilade